Kohman kepada bayi hau Jesus Christ. Hagi negi singi barong Yesus naga gospel junga Markus. But abang Yesus ngo hagi negi singi barong naga gospel junga Markus. Yesus ngo barabor ki Pharisi bar ki start ain kilawan saudong junga Jesus bar kila kili bun telegi jingkili shapang ka sabat bar shapang bun ki minendong Yesus ngo naga gospel kilawan bar kila kili yau Jesus balai ki sendran jume ki bang dak ti bom kuit bar kum ta terter Yesus ngo kila kili bun telegi jingkili ban tinju yau Jesus bar minta ka singi gospel ng Yesus ngo ujisu ula kot ia ki pait babar abat ujisu ula persang ban pens ngotho ia ki beriu syapang kine barom kai kaba penlong yang i ki bom khoi ujisu ula persang ban pens ngotho ia ki beriu bar ujisu ula ong ia ki haba ula ong omdon kai nabar uberiu kabarung hapo jungu kabalaban pentinget ya u penban de kita ki bamina uberiu kain kiba pentinget yau Henry enda ki paidba ki leit ki sendran ki laman bar ki lakhli yau jisu kai ke jingbor jogat to ka Pharisi bangala ong kabor ki sendran ki kalam ngotu e ka sapang ki jingbor jogat to ka Pharisi bar jisu ula penshai bar jisu ula ong biang yaki kata ka bamina ubriyu kadai kata ken ka ba pentinget ya ubriyu naba na shapo na ka donon ubriyo kimi kijing perkar ki basniu paling lewas ngo ji surang kumno kijing perkar ka basniu kijing brai ka do ka jing penya briyo ka jing claim ka jing kwan lalot ka jing shukor ka jing avariya ka jing bishni jing thadrong ka jing sarong ka jing mutla page baro kinemi baro kine ki jing sniu kimi na shapo ki pintenget ya ubriyo komen kepada bayi in how Jesus Christ लगभग gospel में dagasngi ujisu udang yarap yang ibai ban pei thui elade ujisu udang ong yang ibai ban puson ban clear hatong ngalong ubri ubakoi hato ka donor junga kalong koi lene ngaro hatong irung idon bun kine ki pop hapo ka donor jungi radang idon bun kine ki pop hapo ka donor jungi ujisu udang ong yang ibai ibara gilong ki bom koi ibara gilong ki bom koi ideban pei thui elade hatong gadon kumkine ki pop hapo gadon kejing perkhar basni hatong perkhar basni hato don kejing pishni jing lorne jing pihuin mo jing mutlop beach but kine bara hapo gadon jangaro radang idon ya kine bara gilong ki bri ki bom khoit uji sudang ong yang ibai bale uji sul ong ke namar ki Pharisi bar ki sadusi ke lawan bar ke lakli bun tele ki jingkli bar ki bri baro ke las motu bakla bar ke las tang ban artatin te uji ula pin ngotho yaki lengbak kine ke Pharisi mindagasngi komen ke para bayin hau Jesus Christ uji su ukwa bangi baro ngi deban ino yakine ki pop baro namar radang idon kine ki pop bar hapo godon uji su umlaban rung hapo godon jongi ibai radang idon kum kine ki pop godon uji su unnom rung hapo jongi unnom man hapo godon jongi but innom pediang jingkur ko jing utrai halor jongi ibai kat ka bangi pan utrai boleh unnom juba abangi wan hakmadu jisu or abangi stang ban kerpan banyu jing kod jing kemet barmen sim radangi kod kerpan ya uji su radangi kod ya uji su hapo godon hapo ki ing sambaro boleh unnom juba boleh unnom isne yangi radangi don kum kene ki hapo godon te uji su udang hikai ngi leng baka gospel ban ino ban bretno yakine ki poboro radangi don kum kine ki pop godon radangi puson ngelaban ngelaban tip deseng irung idon kum kine ki pop hapo godon don ki por bang irung i bishning irung i lorni irung i perkard sniu irung i le kum kine ki poboro ban idon kum kine ki jai pop hapo godon radangi don kum kine ki pop hapo godon gideban lekumno gideban aiti yakine baro hakmadu jisu bar gideban panmap na utrai nakabenda ki pop tang radangi ino yakine ki pop tang radangi kinta yakine baro ujisu ula ban kerku yangi ujisu ula ban snap yak jing dumai jungi but dena kata gadau bolsen ngimbiyo pedang jingkurku jing utrai halor jungi ibai regard bar kine ki pop radangi pan na utrai lese utrai umlaban ai yangi umlaban kerku yangi ina kata gadau gidon ka sakramen jing plak pop habangi tip habangi sungotu bangkadon yakine ki pobor hapo godon gideman lekumno gideman aiti yaki poboro hakmado jisu bonsin ngi buteng dia ka sakramen jing plak pop ngi buteng bonsin barngi ong la shai la shisngi taiban ban
benai ban an plapop ban langbag renggat kini ki pop barang iduai ikrpan yau jisu ban pin koi ban katayangi ban mantra jing suk jinggamen haga jingem jongi ban benoi ka bor jing baman lena kata kadau ngim pediang jing ko jing utrai kaun ko para bait haga ne mas bakoit tongin pay tu elade haga ne singi baros singi tongin puson shapanga ne gospel passage ban ngi ban clear elade balik ubli jubabi yang orang ikut balik ubli sengap ikijing dumai jonga uji surang penkan mawengi uji surang ong yangi namar khane ke daw namar gidon bon chat ki po bapa go download gidon bon chat ki po bapa go download dene kata kadaw ngimio pidiang jingkur ko jung utra halor jung ibe tongin right code benda bangin ino bangin bretno yakine ki jing sudi baram but kenamba ini pidiang subun ki jingkur ko jung utrai halor jung ibe kumjuru hakane ges ngi borom jung kamaria te sudi jung lurs tongin kerpand ia kembali tes ban duai anak benda jungi bahkan ia sai nak benda jungi ibai bagi barang ini ke bon ban bretno ban ino yakini ke jings ni barang kenamba ngini pediang ke jingkerku jung belai halor jungi kumjurang ini yo ke jing kor jing kia med parliament sim tongin duai anak benda kene barang kerbang isi benda kene ke maus pokoi ini ro ya Jesus Christ Amen.